Mizorama kumpoimo langsar zualte edi zakwa somnga le sanghi le som paruk inkar edi zakwa somnga chaina chhuasan sang khat za somsari khampat chhuasan bungphun kum sang khat zali somruk paruk lentlang omlai sang khat zariat somli pakwa le sang khat zariat somnga paruk inkar chimle marin daw sang khat zariat somruk pakhat le sang khat zariat somruk pahnih mau tam hmasaber sang khat zariat somsari pakhat January ni somhni pasari bengkhwaya hoten zolu ti an man sang khat zariat somsar pahnih January ni somhni pakhat sapin zolu ti an chan chhuak sang khat zariat somsari paruk thlit chetle sang khat zariat somsari pasari atanga sang khat zariat somriat chakle thlang indaw sang khat zariat somriat thing tam hmasa sang khat zariat somriat pali arsitlak sang khat zariat somkwa British Sarkar le Mizolalten inremna an siam sang khat zariat somkwa pathum min puikum sang khat zariat somkwa pali January ni som pakhat painar missionary sap upa le pubuanga lo thlen ni sang khat zariat somkwa pali April ni khat a obi zirtan sang khat zariat somkwa panga October ni hne mizo tonga pathian biak inkhawm masaber sang khat zariat somkwa panga October ni somhni pahnih mizo zirtir na bu chua sang khat zariat somkwa paruk August ni khat chanchin thalu ka ziak le lin sang khat zariat somkwa paruk October ni ruk Mizorama biak in masaber sakran sang khat zariat somkwa pasari August ni somthum pakhat Reverend D.E. Jones Joseph Luye lo thlen sang khat zariat somkwa pariat February ni somhni Sunday School din tran sang khat zariat somkwa pariat February ni somhni mizo tonga chanchin bu masaber mizo chanchin lai sui chua ani sang khat zariat somkwa pakwa Christian labu masaber hla som pariat omna ti chua sang khat zakwa pakhat Mizorama charpui masaber nei sang khat zakwa pahnih December Mizorama Christmas man masakber mission veng kaushana sang khat zakwa som Mizorama boi banani sang khat zakwa som pathum mau tam voi hna sang khat zakwa som pali indaw pui pakhat na sang khat zakwa som paruk April mizo tong thuthlung thar bu kopi sang khat ti chua sang khat zakwa som paruk Salvation Army kolkhu mahawadin ani sang khat zakwa som pasari mizo tlangwal sang ni le za indaw pui pakhat na Friends rama ankal sang khat zakwa somhni panga Roman Catholic kaushan din sang khat zakwa somhni pariat min pui kum le thing tam tlak sang khat zakwa somthum me Mizorama thlanmual nei tan sang khat zakwa somthum pakhat siarpui voilina sang khat zakwa somthum panga June ni som panga Yang Lusai Association tuna Yang Mizo Association din ani sang khat zakwa somthum panga Mizo Zirlai Paul MZP din sang khat zakwa somthum pariat Zolbuk ti top sang khat zakwa somsari pahnih January ni somhni Mizoram Union Territory a hlan sang khat zakwa somsari pahnih Mei ninga UT Assembly in thlanvoi khatna sang khat zakwa somsari panga April ni somhni pakhat People's Conference Party din sang khat zakwa somsari pasari August Aizola Tangbas Tlan sang khat zakwa somsari pasari thing tam voi thumna sang khat zakwa somsari pariat Aizola Taxi Tlan sang khat zakwa somsari pariat November ni som pakhat Mizoram President's Rule ada ani sang khat zakwa somsari pakwa May ni somhni pali UT in thlanvoi thumna sang khat zakwa somriat pakhat Bairabi rel kong lai tran
Sangkhat zakwa somriat pali April ni somni panga Mizoram UT MLA Inthan Sangkhat zakwa somriat parok June ni somthum MNF le India Sarkarin in remna ansiam Sangkhat zakwa somriat parok August ni som panga Central Jail Tanshila hon ani Sangkhat zakwa somriat pasari February ni somni Mizoram chu UT Atangin State Puitlinga Hlankai ani Sangkhat zakwa somriat pasari September ni sari MNF MLA pakwa in MNF party an chwasan awangin MNF Sarkar atla Mizoram chu avoi ni na time president's rule da ani Sangkhat zakwa somriat pakwa January ni somni pali Mizoram State MLA in thlan voi ni na Sangkhat zakwa somkwa pali January ni som pakhat Mizoram Gospel Centenary Celebration Sangkhat zakwa somkwa panga February ni somni MLTP X-Mantran Sangkhat zakwa somkwa pariat November ni somni panga MLA in thlan voi lina Sangkhat zakwa somkwa pariat August Sangkhat zakwa somkwa pariat December ni som pani Lengpui Airport hon Sang ni le pakhat June ni Mizoram University din Sang ni pathum November ni somni MLA in thlan voi nga na Sang ni le parok June ni somni pakhat Mizoram People Forum din Sang ni le pariat August ni somni pariat Mizoram State Election Commission din Sang ni le som March Cherokan World Court sian Sang ni som pakhat January ni som pali NLUP flagship hon Sang ni som pani ni August ni som pali Mizoram helicopter service tran Sang ni som pathum April ni som pariat David Zau mangayan Mount Everest alone truck Mizauzinga Mount Everest alone truck masaber ani Sang ni som pathum November MLA in thlan voi sari na Sang ni som panga January ni som panga MLPC Act Mantran Sang ni som panga March ni som ni panga Brigadier Tren Pungasai Lau athi Sang ni som paruk February ni som ni pali Food Security Act